ngày nay dương một tay function bảo drone DJI Neo và chẳng dừng cho bê tông này muối và hãy chọn mới tiếp sẽ chụp bày bạc vía và cái slab vừa nhẹ nhẹ chẳngคือដំណើរការ chẳng ai miền function follow miền function xinh tiếtនៅក្នុងនឹងច្រើន function យើងចុចឲ្យឡើយនេះដើម្បីដូរ function បាទចឹងនេះ load មក follow វិញហើយបាទ នេះវាជុំ rocket បាទ spotlight direction track follow drone យើងដាក់តែ function នេះម្ដង follow ចឹងដាក់តែហើយចឹងទៅតែវាបន្តិចបាទបន្តិចចឹងដើម្បីវាហោះបានយើងចុចកន្លែងនេះជាប់បាទហើយវានឹង 10 meters drone follow យើង 3 2 1ចឹងបាន10 ម៉ែត្រចឹងត្រឡប់មកវិញហើយដាក់ដៃយើងចឹងមកអូខេ